Tayari reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none turacyari tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mw'abantu mwe nongeye kubaha ikaze muri studio z'amakuru n'ibiganiro tugiye kuba twagarukaho tugiye kureba amakuru akomeye nayo mpamvu musaba kutaza kujya kure inyakira amajwi yawe cyangwa se screen yawe aho urimo uradutega amatwi utwumviriza kabisa 5 kwa 5. Reka manze nisubiza abantu bari mu Burundi, nsubiza abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bari mu Rwanda ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye, Uganda, Kenya, Tanzania n'andi hirya no hino ku isi, abari muri Canada ndetse n'abatwereka ko mudukurikiranye muri mu mpande zigiye zitandukanye, abashuti bacu bari Sweden. Mu by'ukuri tugenda tuvugana umunsi ko wundi namwe ndabasuje kabisa. Mu by'ukuri reka mbabwire ko rero kugeza kuri ubu ngubu tugiye kugerukira ku bimaze gutangazwa na Patrick Muyaya byongeye guca igikuba ndetse no guhindura byinshi. Wakwibaza ngo biteye bite cyangwa se bihagaze bite, bifite iyihe shusho? Nibyo ngiye kuba nakubwira cyangwa se nakugezaho kugeza kuri uyu munota. Bamwita Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu ngira ngo murabizi ko ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaje kugenda bitere kugira ngo tube turi kumugaruka, ibi bifitanye isano n'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'akarere muri rusange. Icara hamwe rero wumve politike wa muntu we. Amakuru wamenyekana aravuga ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu ngendo amazemo iminsi ari ingendo zifite aho zigomba kwerekeza Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi arutse gusoza urugendo rurerure yagiriye mu bihugu bitandukanye. Ibyo bihugu yagiriyemo uruzinduko birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, harimo Angola ndetse na Togo. Ndagira ngo nkusubiremo wumve ibi bihugu: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse Angola hakiyongeraho na Togo. By'umwihariko hano uraza kugaruka nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ahangaha niho ruzingiye wa muntu we, namwe bavuga bati umwana arira nyina niyumve. Urugendo rwari rugamije gushimangira diplomasi n'imikoranire ya politike ndetse n'ubukungu mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo ihanganye n'ibibazo bikomeye birimo intambara mu ntara Kivu, ibiganiro by'abanyekongo ubwabo ndetse umwuka mubi hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'ikibazo cy'amabuye y'agaciro akenerwa mu ikoranabuhanga rigezweho akomeje kuba ikibazo gikomeye cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri urwo rwego rero hari hakenewe ibisobanuro by'aho ibintu bigana ndetse n'aho biri kwerekeza kugira ngo mu by'ukuri buri umwe ari wese abashe kubimenya. Igitangazamakuru RFI byabaye ngombwa ko kiganira n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzi neza ibyizi ngendo za perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse uri no mu nshingano zo kubitangariza rubanda n'isi muri rusange. Nta wundi yagombaga kuba Patrick Muyaya, n'ubundi yasobanuye ibyavuye muri uru rugendo. No kuvuga ngo yavuze inyungu ndetse n'umusaruro byari biri muri uru rugendo rwakozwe na Perezida Felix Tshisekedi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Angola ndetse na Togo. Ngira ngo tugiye kuba twabirebera hamwe rero turi kumwe, ari nayo mpamvu mbwira abantu batarakanda subscribe bati mu bikomeze kabisa mu bikore. RFI rero yaganiriye na Patrick Muyaya, ikiganiro kirekire bagiranye gifite iminota 23 muri video yacyo hagati y'umunyamakuru wa RFI ndetse na Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byabaye ngombwa rero ko mu by'ukuri dufata iya mbere twumva iki kiganiro, hanyuma tugukuramo iby'ingenzi kandi by'ukuri mu by'ukuri ugomba kuba wamenya. Ati rero ni kubijyanye n'uruzinduko ruheruka muri Angola, ngo yavuze ko rwari rugamije gusuzuma aho gahunda y'amahoro igeze ndetse no gutegura ibiganiro by'abanyekongo bizabera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Wayishimangiye ko ngo ibyo biganiro bizatuma habaho bizatuma habaho kudanwa ku bakoze ibyaha, kuko kudahana ari imwe mu mpamvu zituma intambara zikomeza kwisubiramo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ko habaye kwandika nabi ariko bivugwa ko ngo mu by'ukuri urugendo rwa Angola ruri mu buryo bwo kureba uburyo kibamwe mu bagira ibyaha hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bagomba guhanwa, kuko umuco wo kudahana nk'uko ubyumvishe mu by'ukuri ngo niwo utuma ibibazo bikomeza kwisubiramo. Kubirebana n'uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Patrick Muyaya yavuze ko ngo ibihugu byombi byifuza kubaka ubufatanye bwihariye mu by'ubukungu ndetse no mu ishoramari. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yavuze ko habaye inama ya mbere ya komite ihuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika, ndetse habaho n'inama ku mabuye y'agaciro y'ingenzi
kubirana n'uruzinduko rero mu by'ukuri aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizwe ku mwanya w'ingenzi mu biganiro bijyanye n'ihindagurika ry'ingufu ku isi. Ku ruhande rwa Perezida Joao Lourenço wa Angola mu korohereza ibiganiro by'abanyekongo, Moya yavuze ko azabanza kugirana ibiganiro n'impande zitandukanye mbere yo gutegura ibiganiro nyirizina. Icyakora yibukije ko ibiganiro bizabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bitazaha urubuga abakoze ibyaha ngo babihanirwe. Ku kibazo cy'uwahoze ari Perezida cy'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila bivuga ko yahuye n'ubuyobozi bwa Angola, Moya yavuze ko ngo imyitwarire ya Kabila igaragaza ko ashyigikiye umutwe wa M23 kandi ko bigoye kumva ukuntu umuntu wigeze kurwanya M23 ashobora kongera kuwushyigikira. Ibi bikaba bigaragaza uburiganya. Yavuze ko bizaterwa n'ibizava mu biganiro Perezida Lourenço azagirana n'impande zitandukanye. Uyu Perezida Joseph Kabila mu by'ukuri yabaye perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka igera kuri 18 yose arwanya izi nyeshyamba za 23. Nyuma avuye ku butegetsi nibwo rero yaje kongera kugaragara noneho ahubwo ashyigikiye izi nyeshyamba kugezana n'izi saha. Ibi rero guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikavuga ko ngo bamwe mu hafi ya bose ahubwo cyangwa se bose mu bari muri iyi mitwe mu by'ukuri ngo bashaka kwigwizaho imitungo ndetse no kushaka guhirika ubutegetsi n'ibindi byose bigiye bitandukanye, kuko bitumvikana by'umwihariko hafatiwe ku rugero rwa Joseph Kabila ukuntu mu by'ukuri yaba ari ku ruhande rwa M23. Nubwo hari amasezerano yasinywe i Washington n'i Doha agamije kugarura amahoro, imirwano yo iracyakomeje. Patrick Muyaya agana n'iki gitangazamakuru RFI nibwo yashinjije rero u Rwanda kubura ubushake bwo guhagarika imirwano, avuga ko Perezida Paul Kagame ngo ari inyuma ya M23 kandi ko akoresha impamvu zitandukanye zirimo kuvuga ko ari ibikorwa byo gutsemba abanyamurenge cyangwa ikibazo cy'umutwe wa FDLR. Yavuze ko raporo z'impuguke z'umuryango w'abimbye zigaragaza ko u Rwanda rushyigikira M23 ku kibazo cy'imvugo zikomeye zikoreshwa hagati y'impande zombi. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko guhuza Kagame na M23 nk'umubyeyi n'umwana ngo bifite ishingiro kuko raporo zitandukanye zigaragaza ko u Rwanda rufasha M23 mu buryo bwa gisirikare. Ku bijyanye n'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi wafunzwe kubera umutekano, Patrick Muyaya yavuze ko guverinoma iri gutegura gahunda yo kugarura ubutegetsi bwuzuye bwa leta mu bice byibasiriwe n'intambara kugira ngo abaturage bahunze basubire iwabo mu mutekano. Yongeyeho ko hari intambwe imaze guterwa nyuma y'inama yabereye muri Qatar kandi ko umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Jean Pierre Lacroix ari Kinshasa kureba uko hashyirwaho uburyo bwo guhagarika imirwano ku buryo burambye. Ahangaho urumva rero ni ku ruhande rw'iki, ni ku ruhande rwa Patrick Muyaya. Reka dukomeze turane n'ibisobanuro ku bijyanye n'iyi ngingo. Ibi rero bisobanuye iki rero? Bisobanuye gukomeza intambara cyangwa kwigabanya bitewe n'ubushake bwa politike. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifite amahitamo. Iyo impande zombi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje guterana amagambo gutya zikoresheje imvugo zikakaye, bishobora gukomeza kongera umwuka mubi no gutuma intambara idahagarara. Ariko niba ibiganiro biri gukorwa na Angola, Qatar n'umuryango w'abibumbye bigize umusaruro, hashobora kuboneka agahenge cyangwa mu by'ukuri ihagarikwa ry'imirwano CCRF. Ariko haturutse ku situation iri kugaragara bishobora kongeza umwuka mubi. Ati ibiganiro by'abanyekongo bishobora guhindura byinshi niba ibiganiro by'abanyekongo bizaba koko kandi bikitabirwa n'impande zitandukanye, bishobora gutuma haboneka umuti w'imbere mu gihugu ku kibazo cy'umutekano. Ariko niba hari abazumva ko batumviswe cyangwa bakumirwa, bishobora guteza umwuka mubi mushya. Ni ukuvuga hano hariho no gukomoza kuri ibi biganiro mubona biherutse kuba plutôt biri gutegurwa, ahubwo bigomba kuba hagati y'abatavuganwa n'ubutegetsi ndetse n'ubutegetsi. Ariko kuri ingingo bakavuga ati nibyo kwitondera kuko hari uruhande rushobora kuza ibyo bikemurwa urundi rukaza noneho rufite ingufu ati noneho twe ntabwo batwumvishe. Kongera igitutu ku Rwanda ku rwego mpuzamahanga byo biravugwaho iki? Urugendo rwa Tshisekedi mu bihugu bikomeye ngo rushobora kuba rwari rugamije gushaka inkunga ya diplomasi n'ubukungu no gushyira igitutu ku Rwanda biciye mu mahanga, ngo bishobora kuganisha ku bihano cyangwa ku biganiro bikomeye kurushaho. Amabuye y'agaciro nk'isoko y'imbaraga nshya rero nayo ni bimwe mu byibazwaho. Ati kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gushyirwa ku isonga mu biganiro ku mabuye y'agaciro akenewe mu bikorwa bya
mu ikorwa rya batiri n'ingufu zisubira bishobora gutuma ibihugu bikomeye birushaho gushishikazwa n'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibishobora kuyihesha inkunga cyangwa ubufatanye bukomeye, ariko nanone bishobora kongera guhatanira umutungo bigakongeza intambara. Kugaruka kw'abahungiye mu bindi bihugu rero, niba habonetse agahenge, abaturage bahungiye mu Burundi n'ahandi bashobora gutaha, ariko niba imirwano ikomeje, ikibazo cy'impunzi cyo kizakomeza byanze bikunze, kugira ngo murabyumva ko bitazaba byoroshye. Bati warikare bimeze bite rero? Ngo mu by'ukuri M23 aho bita Minjenje yagabweho ibitero karundura karabutaka, ibitero bikomeye cyane bimwe bita ngo injyana muntu. Ibi byakozwe n'iki rero? Ni ibitero byo mu kirere. Ubwo tukivuga mu kirere ngira ngo bumva ko za kamikazi ziba zamaze kwagera, za CH4B, ngira ngo mwumvishe n'izindi drone zamaze kugera ahangaha zirimo zirakora ikintu bita mu by'ukuri icyo bita kurasa, ngo buriya ngo zikora icyo bita imvura y'amabombe. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bagabye ibitero bya drone, ibitero byo mu kirere bakoresheje indege nyine zitagira abapilote. Ibi bitero rero bikaba mu by'ukuri byagabwe ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 ku birindiro byabo. Ibi bikaba byakozwe kuva kuri wa mbere mu by'ukuri kugeza uyu munsi wa none aho bita Minjenje. Bivuga ko mu by'ukuri umudugudu uri hafi ya Meti mu gace aka gace ka Kisimba cyangwa se muri groupement ya Kisimba mu territoire ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ariho hakozwe ibi bitero bikomeye cyane. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko ari inyeshyamba nyinshi koko ngo zakomeretse, ngo kandi bamwe ngo bahasize ubuzima, ibikoresho birangizwa. Ubu ngo ku bitaro bikuru bya Mweso mu by'ukuri ngo huzuye inkomere, ndetse yewe n'abandi mu by'ukuri bagiye bagirwaho ingaruka n'ibi bitero. Abita Minjenje, murabizi ko utu duce twanga muri groupe ya Kisimba mu by'ukuri twegeranye n'ibitaro nyine bugufi bya Mweso. Ibitaro twanavuga ko byashimuswe n'umutwe wa 23, n'ahandi bagombaga kuvurirwa rero. Kuri bitaro bikuru rero mu by'ukuri ngo hakaba ariho haje kwerekezwe ababashije kugira iki gukomereka, ariko batasitse ubuzima nyine, kuko ngo benshi kabisa bagiye mu by'ukuri. Murabizi ibitero by'indege ukuntu biba bimeze ntabwo biba byoroshye. Ibitero by'indege ni ibitero rukokoma. Ibi rero ngo byahageze nk'abantu mwe bikora ibara muri M23. Ubu ngo ni amarira n'agahinda kuri uyu wa gatatu. Kuri wa gatatu ni amarira n'agahinda rwose, kuko ibitero bibaye mu gihe imirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta yongeye gukaza umurego. M23 ngira murabizi ko imaze iminsi yikashya, ariko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mw'abantu mwe nabonye ko yazanye systeme nshya. Sinzi niba namwe mwarabibonye. Iyi systeme bazanye ikunze gukoreshwa n'ibihugu byo muri za Israel muri zira ntambara. Ni systeme ivuga uti rero twebwe tugomba gutsinda urugamba kandi tugatakaza bake, ariko kabone niyo twashora byinshi. Mu buhe buryo rero? Bamaze kugaragaza ndetse no kwerekana ko mu by'ukuri uyu munsi ntabwo bagikeneye kurwana rwa rugamba rwo gufata abasore, abana ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amaraso y'igihugu azagira igihugu akamaro ejo n'ejo hazaza, ngo baherekeze kujya guhangana n'inyeshyamba. Gute se ko badakeneye matekwa? Ikintu bari gukora, bari gufata izi ndege none nta nubwo bikiri ngombwa ko bafata Sukhoi. Nta muturage n'umwe, nta mwana n'umwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kongera gutikirira muri iyi ntambara. Mu buhe buryo rero? Menya ko Sukhoi ntabwo zikiri guhagurutswa, kuko nazo ziba zifite abazitwara, ahubwo bari guhagurutsa drone. Ati dufite amabuye, dufite ubutunzi, ntabwo tuzabona amafaranga yo kugura drone, niba irasa tuzazana indi. Ubu ngo Kinshasa mu Burundi hapakiye ikintu bita drone simusiga za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba kwifashishwa muri imirwano kugeza urugamba rurangiye, keretse aho bizaba ngombwa. Nk'ubu nkanga mu Minembwe mu by'ukuri kubera ko irondo ryivanze ribisambo, abasore baravuga bati mwerekezeho mugende mu by'ukuri mutabare na bari abaturage barimo baragenda bashimutwa kabisa. Aho ngaho nyine urumva ko babikenewe. Ubu rero kabisa abasore bakavuga bati twebwe urugamba turarurwanisha indege kabisa, kama mbaya ikiba kibe. Ni nako kandi biri kugenda ngira ngo muri mu mazi iminsi mubona
ko M23 yagize icyo gikomeye cyane muri uru rugamba. Kaninge rero abasore rero nanone ubwo tunyarukiye muri Kivu y'Amajyepfo ari naho ibintu bikomeye, abasore bagaragaje ko biteguye rwose nta gushidikanya guhagarika ikintu bita mu by'ukuri M23 aho yashimuse abaturage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje cyangwa se zateguje icyiciro cya kabiri cy'amasezerano mu by'ukuri cyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bijyana no kwambura M23 umujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Naho kandi nanone reka twerekeze no ku zindi ngingo, ntago twigeze tubagirwa ku byo MONUSCO cyangwa se n'umuryango w'abimbye bari gutangaza. Ndababwiza ukuri amakuru yose tuba tuyazirikana. Kuwa mbere tariki 9 Gashyantare ubwo bahuraga na Jean Pierre Yakuru, umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, wari mu ruzinduko i Kinshasa, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabye ko MONUSCO yakoresha ubuhuza bwayo igasaba Perezida Felix Tshisekedi ngo ikamwinginga gufata ingamba zose zigamije kugabanya umwuka mubi uri mu rwego rwa politike. None se ubundi ubwo mwuka sibo bawuteza ko ari bo batavuga rumwe na leta? Ariko kandi nanone ibi bishobora no gushingira ku baherutse gutabwa muri yombi bivuga ko barimo bagerageza ibikorwa bitari byiza, nyirango no mu nzego za gisirikare murabizi ko byabayeho. Abahagariye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi atandukanye arimo SD, Ensemble pour la République, PPRD ndetse n'andi agiye atandukanye n'ihuriro ry'amashyaka bahuye na Jean Pierre Yakuru bamugezaho ko babona uko umutekano n'imibereho ya politike bihagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jean Baptiste Kasekwa, Vice Perezida wa mbere wa SD, yavuze ko ngo muri ibyo biganiro bagaragaje ko ibiganiro biri kubera i Doha na Washington bitakemura byimazeyo imizi y'ibibazo byateye ikibazo kiri mu gihugu. Yavuze ko ngo hakenewe inzira irimo buri wese, ariyo mpamvu basaba ko haba ibiganiro byimbitse kandi byitabirwa n'impande zose, ndetse hakanashyirwaho igitutu ku mutwe wa AFC 23. Uyu muyobozi wa SD ngo asanga amasezerano y'Idoha akwiye kugaruka gusa ku guhagarika imirwano ceasefire cyangwa se CCRF no gushyira mu bikorwa icyemezo nimero 2573 cya Loni. Ibindi bibazo byose ngo byakwiye kuganirwaho mu biganiro rusange byitabirwa n'impande zose. Yongeye ko ngo banasabye MONUSCO ngo kwihutira gutabara Uvira hagamijwe gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano. Ngo basabye kandi uburyo bwose bwakoreshwa Uvira bwakwagurirwa no mu tundi duce. Ngo uburyo bwose bwakoreshejwe Uvira bukagurirwa no mu tundi duce, umutekano muke ndetse uko ku kibazo cy'umutwe wa ADF cyahabwa agaciro kihariye kuko ngo abaturage benshi bakomeje kwicwa nawo. Jean Pierre Yakuru akomeje ibiganiro Kinshasa ndetse aho ateganya guhura n'izindi nzego za politike kugeza no ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Mu by'ukuri ibi byose bigakorwa mu rugendo rwo gushakira rero igihugu amahoro, mu rugendo rwo gushakira igihugu amahoro rwose kugira ngo ibibazo bikemuke, abaturage babone amahoro. Tukiri kubivugwamo rero n'umuryango w'abibumbye, unyemere n'ibi mbikugezeho tunagenda tugana ku musozo niba tugera tugana ku musozo ukaba utarakanda subscribe n'akazi kawe. Reka rero dukomeze nkubwire uko byifashe n'ibi ngibi, nkubwire uko byifashe kabisa nk'abantu mwe uko aya makuru atugera ari kuvuga. Ngo umuryango w'Ibyungeroni washimye ko Angola yiteguye gufasha mu gutegura ibiganiro by'igihugu bihuriweho n'abanyekongo bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko hari ibihugu byabaye intwari muri iki kibazo, na Angola ikomeza kugaragaza ko ishishikajwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibona amahoro. Umuryango w'abibumbye washimye ubushake bwa Angola bwo gutanga umusanzu mu gutegura ibiganiro by'igihugu bihuriweho n'abanyekongo bose. Ibi byatangajwe kuwa kabiri tariki 10 byatangajwe kuri wa kabiri tariki 11 Gashyantare i Kinshasa na Jean Pierre Yakuru, umuyobozi wungirije w'umuryango w'abibumbye. Ahubwo byatangajwe kuri wa kabiri tariki 10 Jean Pierre Yakuru, umuyobozi wungirije w'umunyamabanga mukuru wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, nyuma y'inama yagiranye n'inzego zitandukanye z'imibereho n'iza politike zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu. Jean Pierre Yakuru yagize ati
ku bijyanye n'imbaraga zigamije kugera ku biganiro twakiriye neza kandi dushyigikiye ubushake bwa Angola bwo gufasha gutegura ibiganiro biriweho n'impande zose. Amashyaka menshi ya politike abitezeho byinshi. Uruhare rw'undi muntu utabogamye ni ingenzi cyane, kandi Angola ishobora rwose kubigiramo uruhare rufatika kugira ngo iyo ntego igerweho. Yanongeyeho ko MONUSCO izashyigikira intambwe yose izaterwa, cyane cyane mu kugenzura niba amasezerano yo guhagarika imirwano yubahirizwa. Yagize ati ikintu cy'ingenzi cyane ni uko imbaraga za diplomasi zikomeza kongerwa kugira ngo ibyemezo byashyizweho bishyirwe mu bikorwa